kene Nwardo TV tela je en me go amalar ke ga Nwardi al kone support ko Nwardo TV tela ida melong ne karan chang siele ba Nwardo TV kala ni me go am be Nwer community bi en nong nyal le kono kel katin dia la kono lat karodi en molono go jen tela me je melong ne tin tela ida tela tiel karada dien kam ne na nyal ko Nwardo TV che ke me gori ne go ga me kui ko go gor ne go baka ga ma baka jalar me se jana ne chine chop kana tin kono kwale chole dia duaran chelu irar ka chama le shelar ne tin kono kwale chole dies ka kui post no mo e chane na ken ka chelo dien chiga je changai no Nwardo TV me ku post mo ku je post muno go jen shelar ye yendies dial ka she wo immediately ne go na ne chine roi ka je muno go gor ne je ngada mo ka la liang na tin dial kono la do ko kon dian matellet kono go me kui ko ban information ban je top ka je na ram kel ka ne de kon lat ka to mission en che dor che je post jen point la waje je go de hello wo jen point de chembo barara ka kon ndang diok la waje je wo jen point la to mu kui ka mi ka wona to kon mara ba chaka apology chaka kam ju ko te ka docs men me chaka chia kon ida kon chal ken Nwardo TV malay gan wora men go anan chiro e me chi je kwen ka chine roi ka je melono wo che ben nyamdu as nyimor mi dit ka lad lad nan ladi melono wo chi lo de che tes ka we nan chi respond ka je wor ka won nyam kan ta mo ban lad ke Nwardo TV kan Nwardo TV ane Nwardo me chiro de ler mani nas TV go ne dia la kon te ka tin ka kon kelto melono wo tin dia la kon le kan ga doran telle mi je me shala daga da me gorne ni wajen baka jongai ka chero da nyoko ray me jena de gorde go ni ri ka de la ne dial ko no ko nga ko gori na wi mon ke le chara je pore wo bia Nwardo TV be je polo wana ka wanya me lo no go mo go wote ko gwa ka gu kityang che ka ta no to ko ken go ka bena ba barar ko ba time table balar ne dial ko tin ling ne ken especially ne tin dit ko ku le ratin ko no be gwa be ka la ko la rar chit ke me shala ri yo gore pai baro me woden pai badak balwar ente me shala ra ma te ko matot medela be ka ngara mulo no bi tam table che go letin kono bilet ka kon ka pedan ka gwambia news bi akale nga joko news ga no taka ka wuke dien mabala liep ka kana jen point ba balarie ray me jenande gorde lar kon ngo bujante jena ka queen and kon te ka kan special ne to kono ko le chole ji dar me chol ka South Sudan tin kono go ikane tin kon tere we ka Kenya la wujun kana me chalarie me non go jo me berar ka ji humanitarian la ji Kenya cha no ken ka dop na ni chol ke dop UN ko chine titi ka wajien me cha me je mo cha la kan ti ga ka UN ci gar ka kan ti wota ka passport South Sudan muno go koncha ngar kel ka gatin kon chal ka ga no Sudan kon ka ti je ka ti kan kon ban no yen wala kon mala ko te kel ga nya ya ka me jo ya happy Sunday once again kene dia la kon chi changa me chi je chop ko kot kel kon mala yen dia ko ka yen dia boza ko ne dia la kon yen tin baro da gara ta manda je ka ta no kon to go to we ka benta yang do Nwardo TV dai wa